Godina 1914. Bio sam potporučnik i komandir čete. Prvu bitku moj puk imao je na Tekerišu. Na tom mjestu napadali smo brežuljak Gologlavu. Sjećam se jednog oficira, velikog junaka. Poručnik Voja Garašanin, un Ilije Garašanina, vodio je na juriš svoju četu. Išao je sa isulkanom sabljom ispred vojnika. Austro-Ugari su ga gađali topom. Šrapnel jedne granate prelomio mu je desnu ruku. Poručnik Garašanin nije posustao. Uzeo je sablju u levu ruku i potrčao napred sa svojim vojnicima. Gotovo otkinuta ruka žestoko je krvarila. Onako u trku jedan vojnik mu je parčetom svoje košulje zavezao polomljene kosti. Ispred samog vrha neprijatelji su mu prebili i levu ruku. I onda poručnik Garašanin nije posustao. Nije se ni zadržao. Jurišao je ispred svoje čete kao soko sa polomljenim krilima. Na 300 metara ispod samog vrha cera neprijateljsko zrno ga je pogodila usred srca. Padajući mrtav, poručnik Garašanin još jedan put se ispravio i viknuo svojim vojnicima: napred!